Inshuti za Rwanda 24 mwiriwe neza, reka twongere tubasuhuze. Turasuhuza abantu badukurikira bari hirya no hino mu gihugu, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali. Turakomeza kubasuhuza kandi tubifuriza kugubwa neza mu byo mukora byose, aho muri hose, ndetse Imana ikomeze ibahe umugisha kubana natwe kuri Rwanda 24 TV. Uyu munsi rero nagira ngo tubagezeho imishahara y'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda. Kenshi na kenshi abantu bajya bibaza bati ariko se ko tujya twumva batangaje imishahara y'abayobozi basanzwe bo mu nzego z'igihugu, ariko se buriya nka perezida ahembwa angahe, minisitiri w'intebe ahembwa angahe, abaminisitiri bahembwa angahe? Ibyo ndabizi neza ko abenshi bajya bibaza bati cyatubwira imishahara bahembwa. Ubu rero cyo tugiye kubagezaho ni imishahara y'abayobozi bakuru b'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu. Ku ikubitiro ku mwanya wa mbere haza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahembwa $6,100,000 n'amafaranga $2,756. Perezida wa Sena ahembwa $4,346,156. Perezida w'umutwe w'abadepite nawe ahembwa $1,346,156. Tubibutse ko uyu mushahara ari wo ugenwa n'itegeko. Perezida w'urukiko rw'ikirenga ahembwa $4,346,156. Kimwe na minisitiri w'intebe nawe ahembwa $4,346,156. Noneho abandi bayobozi, minisitiri uwo ari we wese ahembwa $2,534,861, aho umunyamabanga wa leta ahembwa $2,434,613. Umusenateri ahembwa $1,847,609. Aho umudepite ahembwa $1,774,540 n'amafaranga $540. Bariya rero barimo hariya, uyu mushahara niwo bahembwa. Ngira ngo aya matsiko urayashize wo kumenya umushahara abayobozi b'igihugu bahembwa, yaba abaminisitiri, abandi abasenateri, abadepite, ndetse n'abanyamabanga bakuru b'inzego za leta. Murakoze rero, mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore na comment. Turahari, turabakunda cyane. Mwari kumwe n'umusaza Mombasa. Murakoze.